Voina achen na Kolasibah Olympian Lalremsiami Kolasib-ah ama hmuah ka choi moina in common buat saya til ngalin bial tu MLA pukelal rinlian at suan sarkari na pek in hmun LSC ahlan Tokyo Olympics sa Mizo tel omchun kumsom ni pakhat mi siami hian ni lai ni khan Mizoram aron luta aizola ni thumchunga ma choi moina sang man nuin achen na hmuna ahoa voin chopma district soil and water conservation quarter thlang veng thar Kolasibah ama hmuahna le choi moina buat sai le ni in Supply Minister Purinte chuan mal som na dong tla ka tumru le taima ania Mizo chalai tatad en ton tla ka ni ti na faka Mizoram sarkar in Kolasibah in hmun chatak apek to nem nge nan LSC ahlana ni India hockey players yami chuan Mizoram sarkar Kolasib mi puile pol sang du sakna le thilpe ka wangin lom thua soya tundin hunatlen thei chan to Sports and Youth Services Department kaltlanga sarkar malak na le Mizoram mi pui du sakna wang ani thua soibok Kolasib khochunga in fiami sang intel khom te ba ka tlom ngai po le khotlang ai o sang in thilpek an hlana Kolasib khochung an fan kwal puyani sang ni som parukhan tenzo la changin National Hockey Academy Delhi te kan zum tha ti chuan ta chang khan pathyang khong ina zara ti ma te kan lut chawa nimin lama te po kan hun manna te kan soya harsana tam tak ka pal tang vea ni mishing cha harsana kan nei chau me mal tin hian ke po chu tyang bo cha harsana te kan ma chon vea amero tekin kan DC za tak le kan minister za tak le ka khome puite in za vai chung a hang kalom em in mun chatak te min pea sarkarin sumle paya te min han champuin mal som na tam tak min pea kalom em chuan Kolasibah hockey association le hockey Mizoram te sport department sang he ka hlotlin na phena ha mi tam takan oman ni ti ka shia ka soi fek seng lawa in chunga hang kalom he din mun ka thlen the chan chu in zawaya in mi champui na te in mi support na te engkima in mi choi om tat na ani ti ka shia he hi keima mi mal hlotlin na ni lawa Mizoram mi pui te kan hlotlin na ania kalom he ka hlotlin na he Mizo mi pui te kan hlotlin na chang hian ka chalai pui te keima chau ni law ka chalai pui tam tak te Olympic khel nge thei tur hang ka chalai pui te infiami te hockey players kan yangin hockey players chau ka som lawa discipline sang po ka chalai pui infiami zong te asang ber thleng thei turin in zawai in kan som bok chewa chuan vengthar VC le vengthar mi pui zong te le ka veng mi pui te in zawai in chunga hang kalom boka lom thu soi na tur hi ka nga lom thu hi ka soi seng don lawa chu ka soi thei ni mero se soi swal le soi diklau le soi om ngoi te kalau soi lo pal ni chuan thongin min she thiam don nya kalome Ugas ni somni pariat sang ni somni pakhat vekhian Regional Sports Training Center Sadan Kolasibah Astro Turf Football Ground le Khelo India Football Center chu Pukelar Rilena Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Minister le Puroba Romoi Roite Sports and Youth Services Department Minister te chuan honna hunan manga Pulal Sang Lena Director Sports and Youth Services Department chuan hun kai roin Dr. K Pachunga MLA Engineer H. Lalzir Liana MLA Sports and Youth Services Department how to tele Kolasibah District Department sang how to ten tel boka he huna hian Lalremsiami Olympian po telin special guest adi Supply Minister Pukelar Nl na chuan Mizoram sarkarin infiam na ti maso na tura mana sa taka alak mek na thalai tam zokin maso na le hlotlin na sa zok an chan pha nge ya be sei thu so in Kolasibah District Khelmor thatak tur chu lomomati thu asoi Regional Sports Training Center Saidan chuan a chevel veng le khwa infiami te tan maso na tam tak a thlen thu Pukelar Nl na chuan tar langin Astro Turf Football Ground le District Khelo India Football Center kontak te po hian Kolasibah mi puite tan in film na konga maso na sa zok thlen tu ani nge ya be sei thu asoi bok ani Sports Minister Puroba Romoi Roite chuan infiami mi tha cher chu na hun tur District Khelo India Football Center Kolasibah khona ni chu lomomati thu so in FIFA approved football field masaber ani thu asoi bok ani Sports discipline sang ti maso na tura Mizoram sarkar malak na tetar langin District Khelo India Football Center Kolasibah infiami te mai ba ka Mizoram mun sang
infiam mi te ti ma so na man ro tangka ni tura man ani thainan du sakna hlan ngal bok ani Khelo India Football Center Kolasibah Khelo India scheme noya khor nga senga sakni in Mizorama FIFA approved ground ma saberania azau zong hi metar za som panga le metar som sari pali ni in khel thena la zau zong hi metar za som le metar som rok paret ani a metni ko noya decor India te sak ani